Mfethu kona kahle kahle edakamizweni mfethu sengingenile obishini kakhulu ngawukuba mfethu ngangayitsheni futhi ngangazi yabo usesigabeni awungazi ukuthi uzofike kuzo usesigabeni sokugcina mfethu and futhi mengiyibuka manje indlela esengiyona ngiyabona ukuthi mfethu mhlawumbe mfethu kodwa uNkulunkulu ngiyazi uyongisiza ngoba kahle kahle mina mfethu empilweni ngangitshela ukuthi ngizokhula ngibe right kodwa mfethu ngokuphila ngothini phika nabangani mfethu yabo ngashawa peer pressure lo ngikubone sengiphakathi edakamizweni ususemgodini sekungasekho mfethu wena njani ukuphuma yabo la mfethu lezi dakamizwa mekhosta ukuthi fanele ngibe nemali ukuze ngikwazi ukuyithenga lento le kahle kahle ngaqala ukugwaya kanje yabo ngoba ngifisana ngabhema ngaqala ngabhema ugwayi ngakhona ugwayi ngawubhema from ngisafunda nje lapho ngithenga isikele msolo futhi ngongabhema ugwayi nonsa ngiyibona into ukho styleni yabo ubusase esikoleni lapho ngisase esikoleni khona ubungumfundo onjani esikoleni esikoleni mina ngibright nje mfethu ngifunda kahle into eyenze ukuthi mfethu ngicine yabo izona idakamizwa lezi ngoba ngimithuleka sengileka kodwa manje ngesizathu sokuthi mfethu ngifuna ukukhombisa ukuthi nami ngihlakaniphile ngiyabo lo into bona ngizama ukupick up kodwa manje ngixinwa yini ile ukuthi manje izifundo sezinoma mncane manje inkinga ile ziyakhweleza manje yabo la kanjalo uma ngabe kuqhubeka isikhathi ngingena kugwayi ngingena ensangweni ngicina sengimithe abangani ngoba phela lezi zinto ziyahambisana mangabe uhamba nabantu ababhema ugwayi nababhema insangu ugcina usuhlangana nalabo ababhema amaphilisi nani ngawukuba ngathi ngelanga lokuqala ngibhema Mandrex yabo indlela yangishaya ngabadizi ngalendlela ukuthi qala ngqa ukuzwa ukufila ngalendlela le ngoba insangu nogwayi yabo ngangiba gufti nje yabo kodwa manje ngingafiki esigamelweni sokuthi ngiqala ukubhema Mandrex ngavele nje out yabo ngiphileke lempilo yokubhema iphilisi sibambe inkunzi nabafethu ngalendlela ukuthi mesibambe inkunzi yabo siyahlangana izinto nje ziba right nje mfethu mengithatha ukubheka ngalesi sikhathi seMandrex mengiqhathanisa nalesikhathi nale stage sengikusona manje yabo iMandrex mengathi ngiyaphumelela esikhathini esiningi mengenza izinto yabo ngawukuba menginikela kodwa hayi ngalendlela le esenginikele ngayo manje njengoba sengibhema iwungu ngingapholisi kakhulu amaseko kodwa ngithe nje mfethu sengifike esigabeni sewunga ngoba la ngisuka kwiMandrex ngijoyina abangani bewunga ngenxa ukuthi lezi zinto ziyahambiselana yabo isathanism my brother isebenza ngalendlela ukuthi mfethu ngazi ukuthi step by step ngazi ukuthi iyakuhlelela mfethu ukuthi yabo usuka la uzongena la usuka la uzongena la wena kodwa usungaboni mfethu yabo mengicabanga ukuthi uyakhumbula ngalasikhathi eqala ukubona nawe ngikutshela ukuthi my brother kunento ekuthiwa mfethu kahle kahle empilweni kunendlela ebuya sengazi ukuthi yinhle emehlweni umuntu kanti isiphetho sayo ukufa nathi ke my brother yilo lele la ngithatha mfowethu ngalelo langa mfethu lelo gama mfethu lalihlezi yabo kahle kahle akusilona igama engalizwa nje ngalizwa ngelinye ilanga ngisesontweni mfethu ngishayekile empilweni ngishayile ngempela mfethu ngaze nganikele esontweni kodwa mfethu ngiselapha ema-drugsini mfethu uthi ngisuka kwiMandrex ngiya kwileli heroin iwunga hayi la qale khona mfethu ngiphuma isikole lapho hayi mfethu wangazi ukuthi izinto ngempela ke ziba tight yabo ngoba lapha yakaMandrex mesibamba inkunzi enzeka lawo maphutha amancane ethi mhlambe sithi sibamba umuntu mhlambe sizama ukujahwa yabo siphumelele kodwa ngithe sengifika la kawunga my brother
ngitselingi Facebook mase ngifike kanqingetshe ngoba mengufana oyithandayo mina amabrand yabo mengiclean uclean namanje uyabona into yabo nje ngigeza yabo nje phethu ngisho ingubo engigqokayo yabo mangabe ngiphathile kahle ngiyakwazi ngithanda isebhakho ke mabro hayi sibeko ngishayela isibeko yabo ngoba ngikhumbula kahle ngelinye ilanga mfowethu sengingenile phakathi shiqe ewungeni ngitshena ukuthi mfethu ewungeni mabro ngase ngasawenza amacala ngaphandle yizona into engizama ukuchazela yona ngase ngithi mengivuka ekhaya mfethu ngicabanga ukuthi yini engizoyintshontsha ukuze ngikwazi ukuthi ngoba manje lento eyinkinga khona inalento ekuthiwa arrest awukwazi ukwenza ezinye izinto ngaphandle ukuthi mfethu uqale ubheme yona ibolo yethu manje yaye ngenza ukuthi ngigcine mfethu sengicabanga ngingayicabangeli yebo into engizama ukuyisho mfethu hayi ngoba ngangithanda ayizwa lento noma ngithanda kodwa ngesimo sokuthi lento iyangiphusha ukuthi mfethu enza ngitshena ukuthi mfethu babetibelele ekhaya thola ukuthi uma ulele kamereni lakhe ngizonyonyoba ngale ndlela eyisimanga ukuthi ngize ngifike esikhwameni sakhe ukuthi ngithole le mali yokuthi ngithenge ihome ngelinye ilanga mfethu shuthi isekuseni la yabo ngiyanyonyoba yabo ngiqalaze oshuthi ikamera la mali iqondene nelafana wasekhaya kahle umshanami yabo umshikanto usevukile umshanami Nyonyo. Yabo nyonyo. Manje indlela enginyoba ngayo ngihamba ngesisu. Usisi wami use-toilet lapho uyageza sekuseni. Yabo. Isikhwama sakhe usasibeka ngale ndlela ukuthi usasibeka ekamereni nami phezulu kombhede. Ngoba uyazi ukuthi mewasibeka budedengu. Hawu sengisincintsile. Engitshenthi ngathi nginyonyoba sengingene nje hlampu wakho nje ngesisu. Kanti umshanami manje uyasaba ukuthi malume wenzani wavela wavula isicapha ebathroom ukuze uma wakhe abone ukuthi wena khule wenzani lapho la ngitshela ukuthi ngangaba nayo indlela yokuphendula ukuthi ngizothi wenzani mina bophaqa bami nibabeke phansi la nibabeke abo phezulu ngitshela ukuthi ma bro izinto ade zingenzisiwe ngaphezulu mezisimanga le ndlela phezulu kuningi nje phezulu ngikwenza ekhaya phezulu yabo ngawukuba phezulu nawo babebona phela ukuthi ngihlale nomuntu nje umuntu usephenduka isilwane ngoba futhi nabo futhi babebona ukuthi khona le drugs esengilidla ngoba phela iwunga meseyidla ngisile nje futhi sidumile sekwaziye ukuthi ufike idrug le kanje mina ngitshena ngo 2009-10 ngalezo ikhathi ngitsheneke manje nini manje 20 ba manje 2024 tsheneke butho from 2008-9-10 kwenzeka lezo zimo lezi ngichazela zona manje ukuthi ngitshontshe kanje ngale ndlela engangitshontsha ngayo. Okay, istage sokuqala sewunga lesi somtshontshe ekhaya. Exactly. Qale ekhaya. Lento engizama ukuyichaza phethu yabo. Kodwa before ufike ekhaya angithi phela phethu usuke nawe wenzela ukuthi ufike emajiteni una something engazi ukuthi uyithole kanjani njoba ngike ngachazela ukuthi yabo lento ethi peer pressure ukuphika nabangani bro inkinga ngale ndlela ukuthi ngisho ema drugsini yezwa lo usugaxeleke manje usugaxele ufuna ukukhombisa ukuthi kuse hayi nawo intanso yempu yakwazi yabo ukusebenza inombolo angithi phela sibuye sikhulume le language yethu ukuthi uyakwazi ukwenza izinto zenzeke yabo lo yinto thola ukuthi uzofika nemali nje yabo lo yinto nabo bebona ukuthi hayi yabo lo hayi number 1 uqondile uyana umuntu kanti angiboni bese ukuthi kuse yabo yona ndlela engisetshenziswa ngayo ukuthi ngibulale impilo yami nabo hayi ukuthi bese basebenzisa mina kahle la siyasetshenziswa ukuthi bese kufe ikusasa amakusasa ethu bethu yabo cause bethu abanye abafethu bethu ade ngihamba nabo umploma nabo usikima abanye sebashona kodwa bethu mina ngisakhona ngale ndlela ukuthi bra wami mase ngisuke bethu ekhaya
ngoba bathatha isinqumo sokuthi ekhaya ngeke sikwazi ukuhlala nesilwane. Asisakwazi ukubeka amafoni, asisakwazi ukubeka lokhu. Mapru, ngisakhumbula ngisaxoxa ngendaba amafoni. Njengoba phela sebefihla amafoni, yazi mase ngenzani. Mase ngibona ukuthi okay, yabo manje sengimakiwe ngayo yonke indlela. Ayisekho enye indlela engikwazi ukuthi ngintshotshe ngayo lezi zinto ezilula ezokwazi ungithathela imali. Mase ngene efrijini. Into phethu ebengithi mengicabanga njalo noma ngilela ukuthi mina lo phela phethu sinonembeza mabro yabo. Yeah. Unembeza umuntu phethu uyawazi phethu ngisho ngakuthiwa phethu uwenhloboni umuntu kodwa unembeza uyakhuluma phethu ayizwa lo yini. Ngawukuba mase ngifika la esikhathini sokuthi njengoba bese befihla zonke lezi zinto lezi excel thola ukuthi kuthengiwe ama-braai pack o5 lokunjana. Into ezodliwa nangokuthi into ezodliwa yimina phethu yazwa phethu. Bawufika ntambama khoma braai pack thothi ngiwolile braai pack mhlambe phethu ngathatha ama-sausage yabo amafutha 5 liter sekunomama ngoba uzubona ukuthi phethu ngisho nabo omama lapho ukuthi vele sibaqambela amanga sithi hayi shaya shoplifting lezi zinto lezi ngishopliftile kanti ngishoplifte phethu ekhaya phethu yazi into ezodliwa mina ma-proof phethu ibuhlungu lento ngoba phethu njengoba ngangikwenza konke lokho nabo bayibona ukuthi hayi umuntu usekwazi phethu ungitshontsha ukudla azokudla yena ngeke yabo umndeni uyahlangana ekhaya ndoda indlela esingakusiza ngayo ngoba phela manje uyabona na ukuthi wena usasiyena umuntu usuyibhubesi nje lesilwane singayazi yabo ngithi yabo ngangibakhululekela ngale ndlela ukuthi hayi nami lento isiyangiqaka manje yabo ngoba ngase ngihlala noma ubaba usashona noma usisi nabashana bami ngibachazela ukuthi ayiyangixaka lento nama angazi ukuthi eyiphi indlela engenza ngayo ngoba ngangisa mhlambe ema-rehab uma ukuthi mhlambe ikhona indlela yabo ngisho lapho lento phethu iyangihlanyisa yabo nje njengoba ngithi ngifuna ukuya ema-rehab yakho ama-rehab indlela leyo yokuthi ngikwazi ukuthi ngithole imali ngoba njengoba bethi bafuna ukungisiza ngiyazi ukuthi bazokhipha imali yayizwa lo yento ngiyenza indlela yokuthi bekwazi ukuthi bengikhiphele imali ukuthi ngizokwazi ukubhema lento kodwa bro wami bathatha isinqumo sokuthi njengoba bengeke bekwazi ukuhlala nami la hayi angiyibonele phezu noma bengangixoshanga bengalikhiphanga ngomlomo kodwa nami ngase ngibone ukuthi yabo efrijini sekufakwe ingidi yabo makhabethe seyalokwa yabo sekuba sengitshontsha ngisho plastic bakadoti nawo plastic bakadoti kufika ngamaphekhi la ngihlala khona eWhitebank kufika ngamaphekhi yabo thothi ngodayisa bona 30 rand uze ngikwazi ukuphela futhi ngamanye amazwi umndeni onengane eseyidakamezweni wona ohlukumezeka kakhulu ukudlula lo muntu osuke eseyidakamezweni. Mabro ngale ndlela ukuthi phethu uyabo futhi ukuthi ngempela phethu mhlawumbe unayo inkinga kanjalo phethu phethu lento leyayichazeki phethu ngawukuba yabo njengoba kusuke kuhlukumezeka lo muntu osuke eseyidakamezweni kusuke kuhlukumezeka the whole family ngale ndlela ukuthi phethu mhlambe nayo lo suke eseyidakamezweni akahlukumezeki njengabazali indlela asuke bazwisa ngaphela mina phethu ngibazwisile ubuhlungu abazali bami osisi bami ingane ngitshela ngisho ukuthi ingane encane yasekhaya ingane umshanami mangithi ngiqhamuka nje athi gogo isikhwama ezwa leyo yento phethu yabo nje nami yabo lapho sengigadwe ngisho ingane encane phethu yabo ngawo ngithi phethu yabo bahlukumezekile hayi kakhulu hayi kancane kakhulu uthi phethu njengoba sengasahlala ekhaya before ngize ngifike emgaqweni ngihlala emgaqweni njengoba sengihlala emgaqweni manje ngiqale ngahlala elokishini yabo ngihlala kolova yabo siqhekeza komakhelwane ngelinye ilanga ngivuke intatha la ngishawe arrosto ngale ndlela
yabo ngilale ngingabhemile yeah engiyavuka ngicabanga omunye umalume ekuthiwa futhi nomunye umalume esazwana naye yazi nomalume wayengiphilela ngoba wayibona ngisenkingeni njalo uma benginenkinga yemali emshina imali phela ugange uhluphe ekhaya yabo mina u20 rand kodwa ngalelo langa ngishawe arost ngacabanga indlela ukuthi ngoba ngiyazi ukuthi kukhona imali lapha endlini yakhe eyiphi indlela engizokwazi ukungena ngayo uyabo ngiplan ukuthi ekuseni la vele lo malume ekuseni mevuka yabo uhlala endlini ngathi umjondolo la igezela khona ugezela ngemuva yabo ushuthi ngaphambili isicapha singaphambili yena la igezela khona ugezela ngemuva akakhiphe lokusuke sayi6 akayitshela ukuthi abakhona umuntu ongacabanga ide kanjalo mina lapho ngaleso sikhathi umqondo wami usekutheni nje ngizocutha nje ukuthi ngale ukuthi ngizomuzwe evuka yabo ngoba uyavuka shisa ugwayi yavula iredo yabo azenzele izinto ezincane abeka amanzi bese qeda ukwenza zonke lezo zinto uthatha indishi uyogeza ngale emuva yabo ngalesikhathi uyogeza ngale emuva ngiya manje into enkinga yabo mozivula isicapha sakhe sithi uyasizwa ngale ukuthi khona something kodwa ngikwazi ukusiphakamisa kancane yabo ngisiphakamisa kancane yabo sithi khoya kancane ngingena yabo yazi 1 step 2 step now let's my phone cha yazi kathi ngiphenduka kanti uzizwile ubastard kathi ngiphenduka nje nangu seme nje kanje futhi ngalela langa ma bro kwakuthi ngiphume ngeroof ngizive ngalendlela ukuthi uyabuza ukuthi khule wenzani ngenze njani mameza bethu yabo ngiyamtshena ukuthi awumalume ngiyazi nawe unenkinga yedakamizwa manje into esiyinkinga ngazo sivele sidabukise ngalendlela ukuthi bethu umuntu ufuna kuzwele ngalendlela kodwa manje ungabusacabanga ukuthi kuselento oyenzayo noma lento wayibona lento omenzayo yona yena ubuhlungu ngana ngiyamtshela malume ngiyophethe ngesandla le ngiphethe wenzani yabo manje ayikho indlela ongabika ngayo yabo kodwa ngitshela ukuthi ngacabanga isu lokuthi mangiphosa lapho lethe noma ngiphosa ifoni uzozama ukugxumela ogodo showcase yabo njengoba sikhuluma naye ngizama ngoba ngazama ukuphatha ifoni noma wathi ufuna ukunqaka ifoni ngaphosa wallet yabo wagxumela wallet wangivulela isikhala sokuphuma yabo cabanga wangasekhaya lo muntu yabona la kusekuyaphoqa manje ukuthi sengiyasuka manje ngasekhaya kuyashaya manje la sekuyashaya manje la ngasekhaya baleke nefoni bese ngidayisa ngithi uphume nayo ngiphume nayo manje ngoba phela bethu arosto phela yabo usengibambile kwase kumele nje phethu ngixolise ngishiye phansi kodwa ngezathu ukuthi lento le ngoba sengiqalile futhi nalento le ifuna phethu ukuthi ngibheke ngiphume nayo ngibaleke futhi bengoyidayisa ifoni mina yabo konke engikwenzayo yabo nje uyinikela futhi wenza into ukuthi hayi sekwenze ukwenzekayo sekwenze ukwenzekayo cabanga ukuthi baya ekhaya bayosho ukuthi sengenza ukuthi uyabona ngoba phela amacala futhi ayisemaningi enzeka la ekhaya uthi ngantshontsha kwenye indawo ngibanjwa yayibolo yini ikuphi lapho kwathi yontshontsha khona wabantu la ngabantu khona ikhona lapha kwalo amalume la kwenye khona shothi ezinye ingane zoshonelwa umndeni wazo yabo mehlala nje kubhekidladla enkulu yabo umlondini noma sengasayisho ngamagama aso kodwa zayihlala zintathu eyindala kwaku ungombizi ngegama eyindala kwakuyisifazana ayishuthi la engekho iroof khona kunekhala nje kahle kahle okhiwe ngeface break yabo shuthi kwangaqeda ukuthi ngalendlela ukuthi kwakunekhala nje ingaka eroofini iroof mase kuba iface break kuzoba isikhala ngazi isikhala ukuthi mhlambe sasoba fakwa i-ceiling board noma ini ayibona kodwa noma kuvulekile ngaleyo ndlela yabo njoba ngitshena ukuthi indlela engase ngiphila ngayo njoba
sengingasahlala ekhaya sengilala ey'nqoleni ngoba phela ngisho amanye ama-out yabo ama-out la elima khona mfowethu yabo mosukusa nemali hayi bro wami hlala la kamnandi ekhaya yabo ukwenzela yonke into ukwenzela ngisho itiye akunikeze ngisho indawo kodwa uma ngabe ungasenalutho uyakutshena ukuthi mfethu uzongiqhatha nabazali yabo nje mfethu awubone ukuthi uzolala kephi izwa leyo yinto hayi mfethu shuthi ngalelanga leli ngiya khona kwalofana lo tshena ngathi babehlala bebathathu hayi ngingene yabo nakhona ngingena kanzima ngoba lesikhala sona sesikhulu ngaleyo ndlela kodwa nje isikhadlana engakwazi ukuthi ngabhutshuruka futhi kwabhutshurukeka ngangena usibona nini uzokwenzani phela ngithi ngasekhaya la yabo futhi indawo nje engiyaziyo yabo ngale ndlela yokuthi yabo njalo uma ngicabanga ukuthi mfethu ikephi la ngakwazi ukwenza khona into esheshayo yebo lo into nakhona ngithatha futhi nelokhunjana ukuthi vele khona ingane lapha yabo angikholwa ukuthi zingakwazi ukuthi yabo zilele nje flat ngiyazi kanti angibuzanga la ngema bro bhutshuluke yabo angitsheni futhi ukuthi mejampa lana bese kufanele ngiphuma ngizophuma kanjani yabo nje anginako lo kumina nje emqondweni wami ezekutheni nje mengithole lento le engifuna engibengena kukhulu yabo manje into engishayayo la kunezinto ezinkulu yabo namabhehlakathi yabo lo yento awungani kuvula umnyango inkinga ukhiye awukho esicabheni yona into yafika ngishaya iyona into engaqala ngayo phela uyocheck umnyango ngathi mengithi emnyangweni umnyango valiwe izinto ezinkulu la ngisho empufa bakhona kakhulu bangeni lesisikhala futhi into fanele ngiyovula kule camera bakulona ama-fridge la mani ngiyasho ukuthi ayabo la kuphoqelekile ukuthi fanele yazi ngathi ngizivula nje isicapha brethu ingane yakhona ihleli shuthi mayengezwa ngicabanga ukuthi i-TV ngoba ngiyayizwa i-TV iyakhala into yangithi ukuthi ngibone ukuthi balele la i-TV ngathi ngithi isicapha ingane yakhona ihleli igqolozela i-TV awe ma kwavele kwaqondana amehlo yathi yawo lokuhayiza ukuthi kuvuke labafana bakhona bavuka vumbuvu yabo engibaleke ngigibele erufini ngiphinde ngahle ngime ngasetafuleni angazi ukuthi ngizokwenza ngoba manje la engene khona iphumeka kanzima yabo ezivuna lezi ntwana yabo angazi yini la idonsa lo munye yabo bethi babuka ukhule wenzani hawu mfowethu wenzani yabo bangithethisa manje into enkinga abadala ngaleyo ndlela bona mfuna bagolozele ukuthi hayi yabo nje ngifuna ukuchaza into engazwakali nje mfethu yabo lo yabo uyaphuma la sela ngithuke ingane yakhona yabo manje into esingishaya ileyo cela ningivulele kusho lo munye mfana ongazithi kanti ungenile phuma la ungena khona uthawuphethe uyabona nawe phuma la ungene khona sakha ivulela la njalo phuma la usho yena lo sesakhona semdala yabo hayi ebengivulela ngempela yazi manje tabashaya ngayo yini yabo la esakhona kunento engazuthi ivazi kunemali yabo nje bothatha ihlo lami libuka le mali le yokuthi phela njengoba sengiqalile icala ngalenza elimeze etsheni wathi vula manje naye akasayibuza ukuthi angimlandeli ngani njengoba eyovula ngimile la ngasegamereni ihlo lami lolijab le mali yabo wathi nje evula hayi ngangiya ngenye into ngoba ngathi chavu imali ngiya ngakena hayi kwayena uyangivulela indlela wabona ukuthi umuntu mengamdlulisi uzodlula nami ngenye into abaleka yabo lapha amacala esimangala ngasekhaya kongasekho ukuphila brawami yabo nje mfethu ngiyixoxa lento hayi ukuthi mnandi mabro yabo kodwa uxoxa indlela izidakamizwa oyidalelana ngayo ichaos mfethu yabo mfethu uma uyixoxa mfethu yazona zinokuhlekisa kodwa ukudabukisayo cause brawami
ngase ngumuntu mfethu oseyingozi ngasekhaya yabo. Ngale ndlela yokuthi umphakathi uyabuka ukuthi ayishuthi lo ngamnqoma umuntu le. Yabo umuntu okwazi unyanya bangena ekamereni eyibona nje into kanjalo ukuthi ngase nje ngidangerous. Umphakathi phela mase uxakile ma bro. Uyakubamba ngqe, uyakushaya ngale ndlela yokuthi plus ngaleza ikhathi uyazi umuntu umeshawe eshiso. Yabo kodwa-ke mfethu ngabona ukuthi yabo manje ngathi kufika ngqindeje. Yabo ngiyeza nama-out yabo la abhema ogwayi nensanga ngafika estage esengitsona mina ayasho ukuthi hayi mnganami khona ukusena ukujeqeza. Hayi awuzama ukuxhela kancane. Yabo lapho uzubona ukuthi ngisiduma kangakanani ngashaya lenye ibra yami. Yazi ilona la ngingasuka ngalo ke lokushini ngize emgaqweni. Ayiwolela wonke ugodini njengoba ngitshenza ngithanda isebhakho ngafica yona endlini yakhe. Yazi yona into yokuqala engayiqoka. Ngithola mfethu hayi ngizwe ngena yona lesebhakho yakhe. Ngathatha wonke ugodini wakhe ugqoka kamnandi lo mfethu. Wayenesikhwama esingaka nje senakhe ngishayithe qho. Out yami. Neyizwa lo yinto. Ngale ndlela ukuthi futhi ayingekho enye indlela ukuthi ngayidayisa lezi zinto kulongipina khona la lokushini hayi ngoba babezongibamba mfethu ngale ndlela yokuthi yabo nje ngizwe umphakathini swanalesela usekwazi untshontshela nathi eyibo lo yinto phehle gcwala umgaqa ngifike la eThekwini yabo phela nala eThekwini uma ufika uvela uthi ufika nje usuyazi abantu bonke ube sithithithi uqala isithithithi ayiplaza ngifika ngiclean ngiqondile eyibo lo yinto phethe lenhlama le nawo wonke ugodini hlangana nomunye uphethu yabo uyabona lo phethu ukuthi hayi yabo ngazi ukuthi khona into ayifuna ngoba la ngihamba ngakhona ngihamba la kudayisa ngakhona yona lento yabo ngicela ngize ngimbize ePrime shayisa la yabo awusho bethu ngayithola lapha into kanje yabo hayi beshaya khuleka bethi uPemani yabo athi hayi khuleka ngithatha ngibeka umtshela ngithi hayi kahle kahle nalapha ethi yabo ngiyadayisa yabo ngongangitholela nje bethu bangathenga hayi singabhema yabo hayi naye mfethu uyajabula umzala wo nali ihewa amahewa wethatha yabo lo yinto hayi bethu waba wena accuse wami uqala ngoba shuthi igazi lethu nalo fedazwana yabo ayinqondile la ngisayitshela ngisafika emkhaya lapho uthiwa qukeni yena lento adisho ukuthi ufika uyitshela uthiwa qukeni nayazi khetha izinto ezincane la yabo ugqoke khona eyibo lo into ngeke kuzozuliseka yabo ngoba nami uyabonga ngiseclean wabanga phela ngisayitshela ngisasuke lokushini ana ngempela naye phetha shintshe kanjalo wabo hayi la emgaqweni phethu mina angithi phela menginalo umqondo wani ukuthi mawufuna intshontsho fanele uziyongena emzini womuntu wabo mina nje phethu duma lo ekhanda uthi hayi sibhanti ebusuku fanele siyoqeleza lapha emajaltini noyibolo yana ke phethu shuthi lo ngakubona phela sesihlalile phethu ukuthi hayi lo shuthi naye mhlawumbe wafika yaboyisana leyo mqondo naye nawo waze wakhathala wabo ngoba ayakhathala hayi phethu wabona ngiye emajaltini phethu yabo uthi ngibuya nezinto engiba nenhlanhla yabo phethu isela phethu nelinye ithona mabro lo sathana usuhamba nawo exactly phethu yabo hayi ukuthi ngithi into enhle leyo kodwa indlela okwenzeka ngayo phethu yabo angazi noma kusuke kufanele uthole fast yini le drugs efethe izocindezela impilo yakhe angazi kodwa nje phethu vele qhamuka iplan nje fast eyibo lo into ngoba la ngelinye ilanga ama bro qhekeze ngala empilo mama le phambili phethe empilo ngicabanga ukuthi empilo 7 lapha ungena ebusuku ngingena ebusuku la ngishaye ilo umthangala mangithi ngishaya umthangala ngijombile yami ngijomba kulokuthi ngaphakathi yabo qale fanele ngiqale phela ngibhaye right round mangithi ngibhaye shuthi ngiyabuka ukuthi bethu kanjani yayibona lo yini yabo
Mengingakafiki le stage somntshontsho emnyango. Yeah. So ukuthi mengifica izinto emnyango ngiyantshona. Mina ngisafuna ukungena ngaphakathi. Ngasibona ukuthi khona izinto right. Yabo. Hayi mfethu. Putshuluka ngelinye iwindi lase-toilet. Ngihlabe kamnandi, Bapha abantu bakhona ngaphakathi balele ngoba la ufike e-dining room nayo i-laptop i-chargiwe. Goqa yona nazi nesikhwama ecoleni goqa yona faka isikhwama kwakhona namateka All Star Blue khumulele ngoba ngase ngingasayigqokile lo isebhaka isedayisiwe kudala ukuthi ngiseqile istage ukuthi ngagcina sengidayisile nesebhaka kwabo gqoki lokhu njani All Star ushiyela wakho ngishiye la wami ngcolile anuwane ngibashiye nephungu manje into eyenza ukuthi bengalezwi iphungu ngise-dining room angiba ngisafinyelele emakamereni ngiyayibuka lezi zinto sengiyiphethe hayi zizongifaka imali ephaketheni hayi phuma mfethu yabo kusho ukuthi ngiphumelele kanti angiphumelelile yazi ngisahamba nje mfethu ngomgaqo ngiyahamba umgaqo nganoma uGallo Street noma ubani kodwa lo zangala ayingizwa ngento emva kwami angeze ukuthi angisho ngathiwa flying squad maphoyisa lawo flying squad nomdocument sakuthulanya wala laphathi yabo yabo manje ngifuna ukuchaza ukuthi hayi ngizwa ngento yabo shaya ngiwe phansi webolo yena abantu bengishangiwe phansi kubhaka lo bhaka ukuthi gadla uyazwakala ukuthi khona into ekhona songanya ofisa kuphuma ngishaya abakaboni ukuthi ngitshontshile kodwa nje shuthi suspicion shuthi nje mfethu bangisuspectile babona ukuthi lo uphuma ngontshontsho shosho hayi mfethu ngishanga yazi bathi sebevula kubhaka manje laptop manje phone somsunganya ukuzokhipha lezi zinto uphumaphi phuma ngontshontsho sengimabaka ngangibulele ngebhaka abangishanga qonda yabona lento lokuthi nayi khulekani baba yabo ngisho manje ngikuchaza yabo mfethu ngithatha bengifake yabo la udocument ngifike kube isikhala senja ngala eceleni yabo ngicabanga ukuthi mengabe bebopha umuntu yabo hlukanise nje mfethu lokhu njani isefo yabo inje lokho ngonkoza la yabo manje bathi angibadirector-ke la ngitshontshe khona yabo yazi la ngitshontshe khona ngiphumeke angibange ngisaphuma ngefence ngithe ngiphuma njalo igaraji lakhona aninazi isicapha ngemuva yayibo lo into livulekile nje mfethu ngivele ngavula lona yayibo lo angabe ngisalivala sengehla ngci ngalishiwa half ngehlampa umngaka angibadirector phuma la ngithi wena sela yisho manje ngena kwamubo umgaqo yabo engimatshela ngena ngala baba awusabaduka isigani hayi indlela abangishaya ngayo ma bro ngiyabona ukuthi ngizophinda ngithole enye into futhi ngikutshela ukuthi ma brother ngathi ngifika la hayi ngebe ngibamisa straight direct kuyona leyo ngiphuma kuyona hayi khona labo baba kodwa manje sambo sibabili lo omunye uyena ongenile wangiphosela lezi zinto ngimshiye phakathi ngitshena ukuthi itoli eyafika same time yase ngibukeni ma bro la njengoba libe uloke evula la yabo nesefo lezi sefo mayizoba nento engazuthi i-favor class iwindi la khona amele vula le windi wangalishiya elivalile uthanga kuzoba ne-hairdresser lento yokuncika yabo i-hairdresser yemoto yokuncika iyona evimbe yabo lo into lesikhala lesi yabo walishiya elivulile nje kancane shuthi ngalasikhathi ade lokho ebuza ukuthi wena sela chaza yabo nami ukuze ngikhulume bengizwe yabo nje bangibatshena ukuthi khona usele ngaphakathi abaqhantsha bo2 bro wami angazi letoli ukuthi iyafika kanjani njengoba ngitshela nje usathana mfethu yaphana usuke sendlala indima yakhe ma bro bathi nje bephuma yabo nabo phela baphuma ngonyenya kodwa before ngibazile beshaya backup basho umgaqo basho yonke into yabo lo yethu uthozani la sibambe suspect khona abanye abasakhona yabo ayibaphuma nawo banyonyowe yabo uthi judazi sangala sengimincane
hayi ukuthi nginabo senginencela ukuthi abangene bathi besithena hayi mfowethu ubwaqa ngabushaya yabo khona into epresswayo la kwi-headdress ukuze iphume headdress mfowethu ngaphuma nhlanhla leyo kwaphumeka kulesikhathi sesingaka le uyindi le abakubuza yona khabo ngaphuma mfowethu ngishomtha ngalo qala shomtha ngalo wesithathu umude azawuphela ngo5 minutes ngiyazwe imoto hey we pick up le ade beyibuza ngiyazwa kudu inja iyangizwa la ngihambe khona ayaqa la ngiyashutha kwema sengimthanga lo wesithathu uthe ukuba mude yabo ngiyashutha kwema yabo la ngihleli khona ngime kanje ma bro ngingciye ngodonga kanje ngiyabezwa la ngizwa ngethoshi yabo lo lethi bhali manje yakhonkotha iyangizwa nje ukuthi hayi uphelele la yabo ngingale bangala manje ngithe ngingena la ngime kanje hamuku Rex ungakanani kule muze engijombele kuona ma bro yabo lapha kwakumele ngiphunde ngikhanje ubuyele kubona kodwa mfethu hayi siyomanungeli hayi nginyakazi athula ngathi tunga anganyakazisa ngisho ubhoke azofika nginuka kanje but wajike mfethu ngasho tsawu Nkosi mfethu hey yazi mfethu wajika nalabantu laba ngiyabeza ukuthi hayi sebephelele amandla ukuthi hayi shuthi balekile le ntsha le plaza yabo ngiyazwa amabhunu hey they run away this fucking post yabo uthi khona namabhunu manje amandi yabo bebuwela ngale ngahlala lapho kwaze kwakhanya yabo sekukhanya ngashomthangala ngathi ngishomthangala shoma umthangala ngibone washing la kuwashing phela ngithi ngifuna ukuthi mfethu kube khona into engizofika nayo mfethu kumele ubheme kumele ngibheme egcineni ishayekile umbomukile ayibangidaba bangishaya ma bro ngalapha ayibangishaya mfethu phansi le washing le yabo ngize nayo iyona ke ngakwazi ukuthi ngidayise mfethu ngikwazi ukuthi ngijole ukuthi mfethu wonke ama products ingenzisile izinto mfethu ngithi mangiyibuka ezinye noma ngiyicabanga mfethu mfethu inhliziyo yami ibuhlungu ma brother yabo ngoba ngalendlela ukuthi mfethu njengoba ngitshena ukuthi mengiphila ngitshontshe emajaldini ngitshontshe ey'ntweni yabo mfethu ngenza izinto laba mfethu ke laba esibhema nabo angithi phela bangivumile ukuthi hayi sikhutheni lo siyadifisana hayi danso empuriyana kumtshana weliphatha nebubu uyabonga phela nami ngitshontshile mfethu ngitshontshe ube acama laptop nanana khipha imali elayithile angithi yabo ngizoba nemali elayithile ngiyabhema yabo ngiyabukwa lapho yabo nje mfethu ngisho amathekeni ehlala nawo lapho yabo nga3 yayibona nje mfethu kodwa bro wami the more isikhathi sihamba kanjalo ekuse lento ngathi ne-stage ngiyakuchazela ekuqaleni nge-stage ekuse bro wami hayi ukuthi ngoba ngoba phela lapho ethu kwesinye isikhathi ngangibuye ngibanjwe ngiboshwe ngoba ngikhumbula kahle nje khona la ngaboshwa khona ngiboshwa icabanga trespassing ngingakatshontshe ngisho umtshontshe yabo lo into ngibanjwa ama security benebhadi ngithe ngiyajomba washiya into eyibhadi uthi kunamasense yabo kulu kanti ama security aseduze yabo angibamba ngishanga isicathulo afonela amaphoyisa ngaboshwa yabo ngakathi break ilutha ngathi into ilutha yabo lelo cala ukuthi trespassing la ngizowezivile yabo nje mfethu namanye amacala ake futhi ayengibopha yabo ngalendlela ukuthi mfethu nakhona lapho ayejele yabo mfethu yabo ukuthi nangendlela ekuphilwa ngayo futhi yabo nami ngafika ngayijoyina yabo lo yini futhi manje iyakhula ke manje lento yabo manje ukuthi mfethu njengoba sengijoyina futhi yabo nokunye futhi yabo lo yini iyaqina lento mina izwe lo yinto yabo usathana uyakhula demon ma bro lento mengingenile mfethu iqala kugwayi lapha emuva ilusi inkinga mfethu uyabo bra wami mengithi iqala kugwayi
angisho nje ukuthi uvesana uthatha ugwayi ubheme ekuseni ngoba ngikhumbula kahle siseyingane besinokucosha inqama so bhemele emakhoneni yebo lo yento shuthi yona ndlela leyo suke ingena ngayo lento yebo lo yento ngale ndlela ukuthi ekuseni ugcina usufuna lo babzizizi ngoba phela phethu yabo ngalase sikhohlela khona lo babzizizi yabo ogcina usufuna ukubuza yabo lo mnyukela yabo ugcina usubhema ugwayi suke ugwayi ngensangweni yabo until njengoba nami ngeke ngakuchazela ukuthi iyakhula le qala kanje ngaqala kanjani ngogwayi yabo noma ngikweqile kuningi mapro ngikweqile kodwa nje bese ngizama ukucacisela ukuthi phethu kweli elaba elibe ingozi kakhulu i-drugs noma eligcine phethu seli ngishiye esigabeni phethu ekhule kani yazi lo mabona kude ufunani ngithandile nje indlela esingene ngayo ukuthi siqhamuke ngemuva singahla njalo siqhamuka ngaphambili yes lolu hlelo lolu olokuthi wonke umuntu kumele relate yes wonke umuntu kumele angene ecathulweni zakho yes ingakho siyayifuna umuntu lapha aqale khona because njengamanje oba sikhuluma kunengane eqala ugwayi manje kunezingane ezibhema esikoleni abazali bazo abangazi yes ingane ayazi ukuthi iqala indlela yapi exactly understand that is why sikufune konke ukukhula kwakho but ngiyacabanga ukuthi uzamela ukuthi ukuchaza yezathi ugxuma kodwa umuntu uma esehlanganisa kuzoyenza sense konke ukuthi nakho la iqale khona cause phethu yazini mapro ngiqalela ngithe ukugxuma ngifuna ukuthi phethu mengithi ngihlehlele emuva ngitshena ukuthi mapro kahle into eyingozi yi1 no 2 no 3 umuntu understand kulo esengikushilo ezwa lo ngoba mapro ngitshena ukuthi phethu kuyingozi futhi yabo unganake ukuthi phethu mhlambe nja khona uyayisola ingane ukuthi phethu siqala yabo lo into ubheme kunokuthi phethu mhlambe phethu mhlambe uhlangabeze ekutheni phethu yabo lo nje shu cover up mhlambe yabo lo into ukuthi mntanami mhlambe yabo lo into njengomzali uhlale nayo phansi yabo lo into kodwa wena thola ukuthi yazi njani lapha ngifunza ngemali yabo iyona phela nami into yangishaya kakhulu ngoba kuse ayikho phela into ebengayitholi mina ekhaya ayikho mabro ngayiqambela manga ngigqoka up to down double down to up ngigqoka yonke into engithandayo fana ngabe nje bethu angingenanga nje phezu kulesimo engikusona kodwa ngesizathu se-peer pressure ngeke ngakutshela ukuthi ukuphika bro wami ikona bethu engibona kuyinkinga kakhulu nokwaba inkinga kakhulu imost nje abafethu siphila nabo ke ngibona ukuthi ishayiwe thina phethu ukwenzela ukufuna ukubukwa ukufuna udumo ufuna impakamo yabo nje phethu abazali bengayinqanda kanjani lento because iyabona ukuthi isihlava namanje sikhulayo ngoba sikhuluma siyakhula siyabhebhetheka ngoba ngitshena ukuthi nje ama-pro manje phethu uyabo manje kuyapikelwana ngale ndlela ukuthi mongayigqoki iHugo Boss uzoyithatha phi iHugo Boss ufunda isikole ma-pro uyaphoqeleka ukuthi fanele uwenzani uyowenza i-hijacking mina ngikutshena ngento phethu sengiyibukayo manje le hijacking izokwenzani izokwenza ukuthi ugcine ususniff uzothola isibindi sokuthi ukhomba umuntu ngesibhamu yizo into engizama ukuyichaza phethu yabo njengoba ukuthi iyakhula lento ngibuka mina abafana abangaphansi kwethu abangalibhemanga-ke bona i-drugs leli esilibhemile kodwa kukhona naye indlela ebakhawatha ngayo yayizwa lento engizama ukuyichaza ukuthi i-peer pressure futhi ishaya ngendlela ey'ningi yayizwa lo yento kodwa-ke mina sengikhuluma ngaloku engi-experience-ile ukuthi phethu leli drugs bro wami ngigcine phethu ngikwenzile lokhu ngantshontshe phethu ngale ndlela ukuthi ma-bro ngi-end-up-e ma-brother phethu angifisi omunye umuntu phethu cause yabo mesulela wathi ubheke phezulu ubuke enkanyezi sokusho ukuthi kangasho ukuthi ngelinye ilanga phethu ngiyongithi mengilele ngibuke isibhakabhaka kuze kuse yebo lo uthi omunye indlela engangiyigwala ngayo ngisaba ngisho umnyama ngangingazi ngiwe ngilale phandle ngabe indaba zalo yebo le into phethu ngale ndlela ukuthi phethu
bra wami mfethu ngicina esikhotheni yabo manje lento igcina isisi semlomeni mfethu yayizwa lo yento ngalendlela ukuthi ngisho ilanguage ngizwile ucishe ngathi isikhotheni yayizwa nje leyo nto futhi manje ulimo lento futhi singenile lento mfethu yabo ngawuba inanolimi la khona yayibo lento esisebenzisayo yayizwa lo njengokuthi yayibona lento yayibona yonke yabona mangabe ukhuluma nomuntu njengoba kwamanje ngicishe ngaphunyiwa ngayibamba ukuthi ngifuna ukuthi ibhuti wami kodwa sengithi isikhotheni sibizana ngosikhotheni ngosinawana ngoba uthatha ubheka legama lethi sinawana lichaza ukuthi sinayi one yabo sibizana ngelima yayibona nje le into bro ngitshela ukuthi ngelinye ilanga mfethu ngalendlela ukuthi mfethu njalo mangiqalekile mfethu yabo mangithi ngicabanga emajaldini ngicabanga ijele ngicabanga induku ngibona ukuthi induku yami lapho umuntu ayingeke mfethu yabo ngizama ukuthola enye indlela kodwa mfethu ngokuthi mfethu lento ihlezi namaqhinga mfethu ukuthi mfethu ukwazi ukuthi udlule kwenye stage yabo lo yento mfethu ngoba ngase ngasa lokhu nje majalidi mfethu ngase sibamba inkunzi la ngaphakathi edrobheni siphuca amacheni nami mfethu mengomunye wabo noma mfethu lowo sengakuyeka mfethu yabo sengikwesinye stage kodwa nje mfethu amandiya siwahluntulile amacheni namacici mfethu ngenxa ukuthi sifuna ukuthola le drugs ngoba ngelinye ilanga la ukhona street ngangizwa ngihleka ma bro ukujahwa iqulu labantu eThekwini akuyona into yokudlala ikhumbula kahle bra usho ukuthi ngiyawathatha lamacici lo mama wendi hluntu yabo wona mfethu moyibuka lento ngazi ukuthi ibhlungu kodwa mowakhipha aphuma kalula yabo muncu itopa sisala kuwe noma kuye konke kuza kumina yayibo lweni khona lawo awuphini yabo hayi lawo anetopa ngala khona lawo afaka nje meswathi qafa amonyula nje mfethu yabo umonyula yabo nje mawuphenduka phela kumele uphenduke ubaleke isesixukwini oqala nqwaba yabantu yabo lo muntu lo ngeke wathi nje ngengila yasuka leyo nto kujahobalekani hayi ngoba phela manje lana mfethu kufanele ngithi nyawo zami hayi ngibeleze hayi kusho ukuthi hayi mfethu seThekwini la hayi yini ngithi ngiqala hayi futhi ngithi ngiyabuka ngaphambili futhi hey sengibuka kanje hey thophi wenze no ma bro mfethu ayilanga abantu khona ngenhlanhla mfethu ngomaphoyisa asuke egcwele eThekwini kodwa mfethu yabo uvalo lapho lisuke lokushaya ngalo mfethu ngoba labantu bathi bengibamba mfethu ngisathiwe nje kabili kathathu ngabona nje ngebhuzi lephoyisa mfethu ngafela kulona ngiyabona hayi nangu umuntu ozongisiza ngekho umuntu ngalibamba noma hayi mekani phela sesikhona yazi masina yephi inkolelo ma bro ngoba ngitshela ukuthi mfethu yabo mengabophila lempilo esiphila usuke senkingeni yabo nje ngempela umuntu mfethu ngempela ocabangayo noma ulingekile mfethu ayingeke yabo akekho nalethi ngifiselayo mfethu ukuthi nanoma mfethu kukhona mfethu mhlawumbe onenkinga mfethu akasukume mfethu kusayini ngoba ngempela kusema bro nzima lempilo mfethu ayikho mnandi yabo ngoba la ngisinenkolelo ukuthi ngisho usubanjiwe yazi amacici wenzwani uyagwinya yizwa leyo nto usubanjiwe ushawa nje akuwo ushawa nje yasesweni ulelana ukuthi mfethu noma usushayiwe washawa ngalendlela ukuthi kodwa maswina asesweni golide unemali shuthi yayibona nje lo yinto ukuthi mfethu shuthi usuyinikele ukuthi noma ungafa ufela ukuthi uthole
yabo i-drugs yabo lo yini kodwa kuhamba-ke mfethu ukhawatheke phela ukuthi uma ushawa uyabo uyakhubazeka yabo nale drugs futhi the more ulibhema kakhulu liyakukhawatha yabo lo yini khona ezinye izinto ongabisakwazi ukuzenza ngokugijima yabo nje mina ikona into yangeke isugolide bese ngasakwazi ukushaya full sprint yamuthi uvala sakwazi manje ukuthi ngicela ngiduke fast yabo ngabona hayi angiyeke lento yabo alentshela ukuthi bro wami ngicina niwakhipha kanjani amadoda agwenyile phela mfethu yabo wenze njani mfethu uthi uyakumashent yakho yabo ushuthi lo thenga kuyona agent mfethu ngenze njalo angithi sebeyazi phela ukuthi yabo nje basipanta ngalento sibuyisa kwakwenye yabo thengela amahewu nesinkwa noma ubisi yabo namahewu yabo tezokwenza ukuthi sheshe ayibolo into jikise sesu yabolo into toilet uma toilet la plastic mose usazoyi yabolo into ngesandla plastic ufuna lento manje ukuthi bingaka isekude iyoziphuma uloke egxenxa la ngama trucks yabolo uyazi ukuthi umcebo lo yabo mhlawumbe amacicaba ayebo omali nje ayishiyana yabo ngoba unye phethu khona lawa 18 current ekuthiwa Indian gold yabona ke lawa ayinganqeni ukuthi mawabeka esikaleni igram lapho la 300 igram mhlawumbe azothi 11 gram jene u300 or 11 yabo uthi mali naye ke ngeke phethu angenzi into ezokwenza ukuthi pho ngoba uyazi ukuthi uzothenga ayibolo into kakhulu kuyena yabo nabo labafethi bangaphandle bethu bayamthelela ngoba yazi akakho usebenzisa le drugs balisaba bayalazilenzana akekho ma bro yabo ngoba la bethu ukuthi ngiclinic mina ngeke ngakuchazela kodwa bro wami sifikile isikhathi sokuze kusengithwaqoqa yazi mase ngithwaqokile bethu ngenxa ukuthi phela icleanness kumina ngaphakathi ngibuye ngizama ukuthi abo ngiqhophe ingqakala ebolo yini kodwa nje phethu gcine bro wami phethu yabo kuney'nsuku zokuphuma komqhomo ngeke ngakutshela Monday lesine ebolo sothi uvuka ekuseni la uyofuna ikhalibhothi amathini yabo izinto zokwazi ukuthi uyidayise ukuze uthole i-drugs angithi phela phethu ukuthi ungasenayo leya power leya yabona manje lapho ukuthi seliyakhathaza ke manje seliya destroyer ke manje bonke lobu mnandi loba ubone ngazuthi phethu wena uyi-king uyaflya ubona uyaflya phethu ubone ngazuthi nje suke sebungasekho and uthi muthi uyabheka emuva ikukude emuva ukude seduze phambili bhethu igodi lokufana into eduze kwakho liceleni kwakho inkinga ilapho phethu ukuthi obasahamba eceleni kwethu nale basho njalo bathi sihamba eceleni kwethu thuna le ndoda liseceleni wendlela exactly kodwa-ke mabro ngitshena ukuthi phethu mase sikade insuku umsombuluko avuka ekuseni uyokotela umqomo phethu into angayitsheni bro wami wabo ukuthi ngiyo-end apha eyibolo into yabo ngikotela umqomo uma uhlangana nabantu ababekwazi uswenka usedle emgqonyeni kuyayikuthini kona bro wami phethu yona into evele ngishaya kakhulu leyo phethu yabo ngawukuba kodwa phethu kwesinye isikhathi yabo uma ngabe kanjalo uphila le mpilo esiyiphilayo noma phethu unembeza ukushaya ayibolo into kodwa kukhona naloko kucindezeleka ukuthi ngefethi vele mina phethu ngusinawane phethu yabo uyikhohlisa yabona ugcina usuyinikele yayibona nje into kanjalo phethu vele mina vele phethu kade ngafa phethu ekade ngangishawa abantu eThekwini phethu phethu uzongenzelani lo muntu phethu kodwa uthi masuwade ebusuku usho ukuthi umina lo mina lo eshaya amasebhaki eshaya ingane phethu
ethi mfethu kusasa uzoba ukuthi mfethu ngojabulisa uma ayebonje mfethu hey mapro kuthiwa akekho umzali othi mayizala inganazi ukuthi uzele ephara. Hayi mfethu ngoba ngikutshena ukuthi igama lami ngizichazelile ukuthi ngikhulekane usana lecala kodwa esengaphiwa lona bani uphara usikhotheni Hey usinawana yona sinawana sinawana uzala ezwa leyo into that my new name engithole emgaqweni yabo mfethu awubize lelo phara lela lisibambele la yabo igama lami lelo ngithole emgaqweni yabo awubize lo sinawana ngiyangakutshela ukuthi usinawana usinayi 1 yabo umuntu akubiza ngostititi uthi uyabheka futhi ubudididi lo wenzayo yabo manje unayo nengane but noma uNkulunkulu bethi yabo engakangihlelela into kanjalo yabo yeah kodwa ke bethu yabo ekhaya usakuye impilo bethu uthi yabo ngezathu sokuthi bethu yabo njengoba bethu ngisasenkingene kanje emabro yeah kusenze umhlala ekhaya yeah noma kunzima kodwa uyabona ukuthi abashana bakho bayadinga ukuthi ukukhulume nabo njengoba utshela isizwe nje kanje ileyo nto ke bethu engeke ngikhalele yabo mina mengibuka abashana bami khona umunye kanjalo ekuthiwa uSamuel wasekhaya yabo noma ngalisho igama vele umshana yeah yabo ngicabanga ukuthi hey ufunde elikhulu bonile ukubhema noma bethu ungena ugwayi noma kwini ukuthi kuyingozi kangakanani ngoba zonke lezi zinto ade ngixoxa yena mayibona nengaphezulu kwengixoxile yebo lo into ngasho ngithi bethu hey yabo bethu umuntu bethu osacabanga noma mhlawumbe osaphika nabangami noma ubone ngazi ukuthi bethu kumnandi hey my bro seyishuka imbozo hayi bethu akumnandi my brother bethu mawucabanga yini okumele yenziwe abazali ukuvikela izingane zabo bethu okubaleka kakhulu bethu yabo bethu asikho isidingo sokuthi ingane kanjalo uzothi uzoyishaya noma uzoyinswinya ukuthi ukuze ingabhemi hlala phansi nayo uyibeke nje bethu uyichazele bethu ukuthi mntanami lokhu usuqalile bethu yabo kungakholela ekutheni ugcine usufike esigabeni esikanjeni yabona athi ukuthi sesiyibonakaliswa emalokishini ukuthi umbone usibanibani wakabani usehlalaphi eThekwini ma nawe ufuna ukuhlala eThekwini yabo ingako mabro bethu ngithi yabo njengoba ngichaza kanje ngafitha mina uNkulunkulu angisize mabro yabo bethu abantu bethu ngibavula amehlo ngalendlela ukuthi bethu lento le bethu ukuthi angisayisebenzisi angisayidingi eduze kwami yabo sengisibonakaliso esihle kunaloko bethu sengisiqwashiso bethu izinto kanjalo yeah ukuthi bethu yabo nofisayo noma bethu yebo lo into no sengenile kodwa ungangeni ishiqe yebo lo into kube khona indlela engibaxwayisa ngayo yabo nje isifiso sami ngoba mina lento ingikhawathila kancane yabo ngoba ngikhuluma nje bethu kuyimanje akumnandi kuyabanda emgaqweni ngicabanga ukuthi yikho beshona kangaka futhi noSinawane kulezi zinto siyafa bethu la ma-TB bethu shawa abantu yabo nje bethu ngoba ngikutshena ukuthi program sathi silele ngelinye ilanga lapha ngaphansi kwebridge wavele kwafika abantu angithi siphanda ngendlela engafani wavele kwafika insect sathi nte waphuma insizwa ngicabanga ukuthi leyo ndaba mhlambe nazo ngoba yaduma yavulela ngofire nje omumbi nami ngangikhona lapho kodwa ngasinda ngicabanga ukuthi umdala mhlambe bethu ayibolo usangibekela ukuthi ngishintshe impilo yabo ngiyebo umuntu oright kusasa kunenkolelo yokuthi umuntu oclean njengawe ibona babamba inkonzo lapha eyidakamezweni ngoba abawaqoqa amakhathuni angithi ngizamfuna ukuya ngalapho futhi ukuthi kusele khona nalabo bethu laba ayibolo into abayitshenayo hayi ngoba beyitshena mapro yeah step by step sonke sifike ngithi ngiyachazela yeah si clean
yayibona lo into mfethu yabo sibambe onkunzi nani izwa lo into kuzohamba kambe agcine naye esekhuluma nje kuyakhula mfethu lento yazenza idemoni ma bro dark like it or not awudabule mfethu nje lonke iphara ma brother yabo njengoba ngithi lonke iphara akekho umuntu ovela ofike wasuka kubo wazofuna uqoqa ama-calbots mesiyitshena sonke mfethu ngisho sahamba nje mfethu yabo ngisho sifika la mfethu wangasitshena wena uqoqa ama-calbots nasibamba inkunti yabo nje sipikelana ngezinto yebo lo nabo-ke labo kanjalo bayitshena ukuthi ekuseba clean nani yabo kodwa nabo mfethu ekugcineni uma ungaxwayisa abazali abahlala nezingane ezibhemayo ekwazi ukuthi zilanda umngane wazo izolala naye la efunwa amacala njengoba uthi nabangani bakho babekulalisa la kungaba nobungozi bro yabona ukuthi ngawuthanda lo mbuzo wakho ngoba manje yazini yabo nje ngoba esuke kulandile usuke kulandela ukuthi unemali angithi mase ungasenayo angithi uyaku usuyinja phethu yabo ingakho phethu ngibona ukuthi kubalekile ukuthi phethu uma umzali phethu uyabona nawe iphara lakho ngoba ngithi basibiza ngamaphara mina ngisho sizibambe lokujinsa bethu ngopharo yabo iphara lakho phethu kuhle phethu ukuthi uhlala nale phansi phethu yabo ngoba phethu ngicabanga ukuthi awukho ngahlula umdali phethu yabo yabo vele usathana namaqhinga bro wami yabo lo into usenzisile lezinto zakhe lezi engasile yabo ezomkhokho omubi kodwa phethu hlala phansi nengane yakho phethu ngiyangibona ukuthi mina ikona phethu okupowerful hlale phansi phethu yabo uyiyale ngalendlela ukuthi phethu hayi ukuthi ngoba yazi abazali banayiphi inkinga ma brother mala lenkinga ukuthi ingane yami ngoba ngifuna ukuthi iyonjonja ngizoyinikeza imali yabo lapho leyo mali onginikeza yona hayi ukuthi bethu uthi uyangisiza ekutheni ngingayo konjonja yazi uyabhebhe thenyikisa usuke ungaboni hayi ukuthi ngikhuluma into engayazi ngikhuluma into engi-experience yazi already angithi phela ngifuna ukunqanda ukuthi nganyobele ikhwama ngantshontshe komakhelwane oze sibambe ekuhlaza uloku unika le phara lelo bhemi ungangemali yakho angithi uzoyontshontsha nje ngcono simnikeze imali hayi ukuthi esekhaya kuphela nje phethu imost phethu la khona iphara nje phethu yathi usuphiwa kanjani imali suphiwe ecasheni usekushayela isayini uma wakho yabo kodwa mfethu noma kunjalo mfethu ukuba umzali futhi khamba ibanga elide uyazi ukuthi ekugcineni yena vele phethu khona la isuke phethu enqanda khona ngenqamba manga mabro eyibolo yini kodwa phethu nathi phethu abo asisifake isandla kubazali bethu yabo ngoba ngathini phethu yabo phethu umzali wakho umekhombisa phethu ukuyinikela ukuthi angenza noma yini ngawe nawe phethu sinteka phethu yabo na ukhombisa ukuyinikela phethu ukuthi hayi ma ngiyabona uyazama ukuthi ufuna ngibe nekusasa elihle izwa lo yinto ungathini umama wakho njengamanje phethu uzoyibona la ile vele phethu yabo awukhulume noma ngakho lapha phethu mina ngichazele ngalodoto owenzayo phethu ngikwenzile phethu yabo uyazi naye ukuthi hayi ngoba mhlawumbe uma ukuthi ukuthanda wami yabo kwesinye isikhathi mesiyasixoxa namtshenze imali yangihlule lento yabo ngoba njengoba ngila emgaqweni phethu kusayo yona imphumela ukuthi yangihlula kodwa ngikwenzile okumbi yabo ngiyayisola futhi ngabo ngawuba ngiyafisa ukuba phethu yabo nayo khona konke lokho engikwenzile okumbi yabo kube khona ngikwenzayo okuhle esakhona yabo okubaluleke kakhulu nje phethu okugodwa engizokusho phethu khona konke engikwenzile phethu ekhaya
nakuyena umafethu yabo ngiyayisola ngawo futhi ngiyaxolisa ngisho nje kanjalo ma bro because ngiyabona manje ukuthi fethu makuyinto fethu emhateayo kakhulu hayi kancane i-drugs fethu lingifundisile okunye because yabo mekwenzeka ezinye izinto fethu mengibuye ngifunde noma mengibuye ngicindezeleke kodwa nje fethu ufunda kavela usufunda usempini ufunda exactly ma bro yabo futhi umuntu olalele nje manje ongakangeni usenethuba lokuthi enze kahle elikhulu kakhulu ma bro uyazi ukuthi ingakanani lento oyenzayo elikhulu fethu ukuzala uzokhuluma nabantu kanje uke wakuhlaziya nje owedwa ukuthi into enkulu kangakanani my brother yabo sakhumbula ngikutshena from the first day qala ubonana ukuthi fethu mina masalofu ngiyalibhema i-drugs kodwa lisabhenywa yimina yabo ngasho ngithi mina fethu okuningi fethu okuyikusasa lami yazi ngisafisa ngisho ukuba rich sengifisa nje ukuba isiqwashiso yabo lo into izinto engizama ukuyichaza yezwakala angisafisi ngisho ukuba nemali indlela i-drugs engikhawa sengifisa fethu ukusiza isizwe sakithi kula ma-drugs fethu angimoshile ama-drugs ma-bro yabo manje fethu ayekho umuntu engimfisela ukuthi aphile le mpilo engiphilile foka baba sengiyangithanda ukuthi ngimbonge umuntu okwafika lapha wazodlulisa amazwi ngeyidakamezwa ukukhuza nje abantu ukubaqwashisa ukuthi hayi bafowethu ngoba sikhuluma kanje siyaqhosha kodwa izimo oyithola usungaphansi kwazo ngenxa yamandla necontrol esinayo lesidakamezwa empilweni yomuntu so mfowethu siyabonga ukuthi nawe ube ngomunye wabantu abazophosa itshe esivivaneni uke wathi kade umngani noMampintsha ngicabanga ukuthi abantu mhlawumbe osukwaba abangani nabo abadlulile phambi kwakhe emhlabeni uMampintsha mina ungelinye lamaqhawe eleke lafika la wathi ngokufa kwempilo yami kodwa ngingafisa izwe sonke ngakho ke obukayo la makaqaphele wachaza naye indlela yakhe yempilo ngeyidakamezwa nokuthi amthathazeza umfakapi understand lento leyo ozobuka wena namhlanje nowabuka uMampintsha kuzoba kuye mfowethu ukuthi noma ngabona usuyahluleka ukuphuma kuzona because mina njengoprofessor ngiyaqonda ukuthi kunzima kanjani impi enibhekene nayo ngoba mina ngisekhaleni lempi ngikhona lapha empini understand lento leyo so manje noma ngathiwa mfowethu wena usuyahluleka ukugcina udlubulindelile yikho uthi uNkulunkulu unezindlela zakhe zokwenza mhlawumbe kusasa vele uzokunika amandla ukuthi unqobe noma ngabe sekungenzekani mfowethu uma ususitshelile isizwe ukuthi la sikhona la ngimkhona kuleli hlathi engikulona lo mgodi engimekona akubuya ngakho ke wena osenethuba ungangeni ma bro siyabonga mfowethu ukuthi ube ingxenye yabantu abasho njalo mfowethu sesigoqo ugcina ungayishonga igama ukuthi ubani ufunde phambi bangaphansi wafunda phaphakeme ubuhlala kuphi justice sesigoqo nje awuyichaza njengomaskandla mfowethu kahle igama lami ngikhulekani ngosanele ngowaxaba isibongo ngikhulele endaweni yaseClermont kodwa kahle Whitebank yabo ngifunda eKranskloof ngafunda naseAmsterdam mengumuntu nje mfowethu uthanda ukufunda yabo ukhulekile nje mfowethu yabo ngishayela nezingane yabo nje ngithanda impilo enhle nje mfowethu right yabo njengoba ngeke ngakuchazela ukuthi nje mfowethu ngumuntu oclean ngisho esikoleni yabo ubudibane nabantu abathandana nabo abe wenza njani uyafohloza ukuthi bra mina mfowethu yabo lempilo ngifundisa ungakubalekeli mfowethu ingathini ireality noma iqiniso yabo cause vele mfethu ekugcineni mfethu ungathola ukuthi uyazi ukuthi loyo usaba yiphara yabo manje ngibalekela mina vele umuntu osaziyo ukuthi sengaba yiphara futhi lapho uyibalekela wena ngiyibalekela mina yabo okungcono mfethu angimface mhlambe mfethu yabo khona mhlambe mfethu
isinkwa angangihlephelela sona esingangaphi ukuphila izwa lo yento cause mfethu athi sithandanga ngalo muntu yebo lo yento mfethu ngampela futhi uthi unyakala khule kodwa sando yabo nje mfethu kodwa sando sami yabo nami ngisho ukuthi kodwa mabhebi ngaleza ikhathi mfethu yabo manje ebantwini owakade ukhula nabo uthi ngesikhathi onosugaxele ungeni bona bebhema insango ababekutshela ukuthi ayibaleka nento uzokunqoma umphakathi bakhona yini abagaxela nabe ungeni hayibo Yebo, futhi abafundi phela abakwazi ukufunda ngomuntu emphakathini phambi kwabo. Sola-ke. Njengoba phethu ngithi mina kanjalo babethi angibaleke nje. Yeah. Ingoba phethu kukhona lento ekuthiwa bafakwa phethu yabo amandla phethu obumnyama ngasho kanjalo yabo athi umuntu noma esebonile yebo lo yento ukuthi angifuni lokufana naloya mina ngifuna ukuba iphara elingajampile yebo lo yento ngibe clean yebo lo yento kodwa mina ngingantshontshe ekhaya yizwa lo yento thola ukuthi yena khona unazi sifunile sini uyazi ukuthi meqhubeka phema lento kodwa ngenxa ukuthi yena ufuna ukuyenza kanje hayi uyayikhohlisa ayikho indlela yokuyenza kahle ngoba izokuveza ubani yebo lo yento ungathi wena mfethu wena uzolisebenzisa i-drugs ngokucasha noma mhlambe uzolibhema kanje mhlambe ube clean nesikhwele hayi ngoba mfethu ikuveza kabuhlungu obala ibolo into ngamanje ugcina usuwesi ngaphezulu kwalaba okade ubabona ukuthi mina ngifuna ukufana naloya kodwa wena ugcina usungaphezulu kwakho ebolo ngisho ukuthi nalaba mfethu abasabhema ogwaye ababhema insango nabo abathi hayi mina ngeke ngilibheme wonke hayi mina sikebengu shiya nje mfethu ukubhema yabo uyingxenye mfethu eyenza ukuthi umuntu aholeleke ema-drugsini engaqondile sonke singasingaqondile lento uyakholela ukuthi inosathane ngempela mabro sithandazelwe thina ukuthi mfethu njengoba mfethu usathane unamadimoni akhe eyizwa lo yento and futhi mewathi ayasebenza awadlali yabo njengoba ungibuza ukuthi ngiyakholelwa mfethu ukuthi nosathane mabro yena uqobo yini angenza ngisho njalo mfethu kwesinye isikhathi unokwenza into mfethu ubone ukuthi yabo la lento izongiholela ekutheni kodwa ngesizathu sokuthi mfethu khona into ekuphushayo ukuthi hayi yenza vele wena mfethu hayi uyinja ngamjephula wena manje ayikho uzokutshela yabo nje mfethu ukuyitshela ukuthi wena uyinto uyibiza ngento mfethu oyaziyo ukuthi ayisile and mfethu ayikho right emphakathini kodwa wena uyiqhatshe ngayo uyabo ukuthi lo sathane ukasathane phela kuhle kubi shuthi abazali mabakhuleke kukhona konke abakwenza einganeni zabo domele bakhuleke mele ba thandaza nako kuyingxenye yabo nje bra wami njengoba ngeke ngasho ngathi mfethu ukuhlala phansi nengane mfethu yabo uyibeke inkosini yabo kona konke mfethu nazo-ke vele lezinto lezi ezinye ezisetshenziswayo ukuyeka ama-drugs abanye ziyabasiza ngokwenqumo zabo yizwa lo yento nayo kodwa mhlawumbe uNkulunkulu usuke sengenelele lapho uyayibona uNkulunkulu usizoyisizayo exactly ngoba mfethu ukuthatha isinqumo phela ukuthatha isinqumo akusiyona into encane ukuthatha isinqumo ngento oyifunayo uyayibona lo yento akuyona into encane kule mpilo thina siphilayo uyayibona lo yento ngoba yabo uma usuthathe isinqumo sokuthi uyayiyeka lento bro wami eziningi imicibilisholo ezonetha yabo lapho ukuthi kumele uqine ube indoda ungabi igwala uyigents mina ngiyaphambili mina ngiyaphambili ngoba izonetha imicibilisholo temptations azoqhamuka ngala nangala uphupha ngifulele ulele ebusuku ubhema mase uthi uyayeka ngikutshena ukuthi ma bro funa uqina ube indoda ingasho ngingako ngithi mina lento le kahle kahle mfethu iyamdinga umdali nokuba nesibindi ngikuthatha isinqumo
bro mina ngendlela engibona ngayo ya omama ededo nani ayakulekelela ebuhlungwini nase kwezinye izinto koma detox bani kodwa nje mina ngendlela engibuka ngayo phethu ukuyitshena phethu cabanga ukuthi phethu ungamsiza umuntu phethu ayikho into ebalulekile njengokuthatha isinqumo phethu ngempilo yakho ukuthi wena ufuna ukuthi phethu ube yini kusasa ebolo ndiyayizwa lento engizama ukuyichaza yes lokho mawulele wena amaphupha kanjani mina mabro as ngikutshena phethu ukuthi yabo angithi before ngibheme ngifuna ukuthi ngikhule as sebancane saphinde primary ngifunde mhlawumbe ngibothisha noma mhlawumbe iphoyisa noma udokotela yabo kodwa sengise ungenza ngibona ukuthi hayibo ashabalala wonke lamaphupho ngoba phela ngeke ngitshene ukuthi usangaba udokotela usuna 36 usemgaqweni usangaba udokotela okay yebo mhlawumbe kusangenzeka okunye hayibo lo yento kodwa phethu mina okwami phethu njengoba ngitshena ukuthi yonke le ndlela phethu obumnyama engihambile ngitshena ukuthi indlela enhle ngize ngakuchazela ngami ngisekhumbula ukuthi bona indlela ebuya sengathi inhle emehlweni omuntu kanti isiphetho sayo ukufa nami-ke phethu ngagaxela kuyona leyo ndlela phethu ngenhlanhla noma nangomusa kaNkulunkulu ngisakhona ngisakwazi ukuqwashisa ngale ndlela engiqwashisa ngayo mina iphupho lami ukuba isibonelo esihle emphakathini njengoba kade ngiyisibonelo esimbi ngaphambilini ilo engifisayo empilweni. Nina bedlodlelo phapha ekhanda kamenzi indaba olalo umuntu omemezayo ngathi uyakhalela ukuthi igula likaJama lichithekile awina bakamgudu bomvu nina bakashishiliza ngedidiko lemaholo lomhlabeni imbedule awumethodo lobo obingelelayo futhi osenxe nguprofessor Mwamkhize mdabuka phansi kanongoma esigudini sapho umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mangabe uyaqala ukuba ingxenye ohlelo lethu le oyethameli how I ended up in drugs okuhlelo noma kuyingozi la silanda khona abafowethu nodadewethu abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni nezingqinamba babhekene nazo nangendlela sebephila ngayo ngoba sebelawulwa izidakamizwa lokho sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi ngakho ke ofundayo makaqaphele siyacela ngicindezele subscribe button ngicindezele nebell ukuze niyokwazi makhona esinye isiqephu esisiposa izoganqa ezocingwa nakho uzothi mawungena ngaphakathi bese uyitholela isiqephu sangalolu suku ngakho mina sengincenga